contact je bida, si sela sleur, mi já não vanete. Você é colega na ante mi na que sei na. Arthur Streck mi brother, como costa aí? Botei clabar, we si. Nós sigue aqui, mesora. Semana passada nós passa riba de ku het com pari coisas importantes e a nós sigue, me diz refresh um par trope. Então wat na mi share screen aqui. Mi wak screen share screen. Nós também share screen aqui, mesora. Oefening PowerPoint. Essa aqui é screen, como está usa turcimam. Você passa riba um par de coisas com palavra não com de, você reconhecer na mesora, mas brua nunca mais. Mas just lá a despedir dia não que eu tô vindo aqui, não brua nunca mais com de word não, passou não turta passa outro tiki não acaba com ing. Não tem ing acaba com nem, bevolking, benoeming. Berekening, beloning, bewinningen, bename, pero ti masi. Então, moest bestaan diz que rato met um par mas, com uma plus uit, uma busca par de palavra na aí. Se botar não, essa aqui não tá ajudando basta, que me diz, bota dúvida, se botar dúvida mês, bota busca de bota tipo Vandalen, woordenboek, riba in Google nee, bota hier mesora, bota type een woord, een palavra ding. Het heb je samen mannelijk, vrouwelijk of onzijdig, wat M, W of O. M ku weten de, klaar. Dus ik kan nada mais. Agora tem O te onzijdig te het. Ik ben, ora ja, de un conversação, bom, tem tempo para ver essa aí, pero ora bota skibi. Skibi se, skibi carta, que sei pagatino, não sei mais bom mês. De woorden te vrouwelijk, mannelijk, te de, te sobrar, te het. Agora, den lista aqui, bota mira até bom. Dan também começar com uma palavra mané de verbo, nada uitzondering. Tinha uma uitzondering na que da bruine, não? Botan já uitzondering da passa meio na aí, quando a palavra que eu hoop usar, tá bom para porque da cor da palavra que eu hoop usar, verhaal, het verschil. Essa é a palavra não hoop usar de holandês. Da passa lier e batrek sa que trove de woorden de, dat bisa de rode. De grote. En hoor het staan met een e atrás. Het rode huis, het grote boek. Met de chat trouwe waxi e cose que son cos no funcionando lie man nem que pero não está purba si tour. Não sale ainda. Agora você seguir nós gewoon riba YouTube, busca entrevista com batalha nós mesora. Que nós temos preparado para ver? Vamos seguir aqui nanda para last plaatje na die semana passada. Palavra não tem, botar lá conhecer não também. Ora botar assim verleden tijd, não tem CH de kofschip. Agora a palavra kofschip, onde coita agora aqui. Kofschip, dat je daar ook doen een ezelbruggetje. Massa bouw het aan. Anyway. A palavra me tem CHD, P. De kofschip, het K, maakte. Nós estamos aqui. Ja, hoor. Nós temos algo aqui. Então, se é mais grande. Assim aqui nós turta mira. É palavra não sabia hoor, mas bisa hoor tem palavra com de, tem vrouwelijk, mannelijk, turta é de. Sei da hora para buscar tem woordenboek so bata saak kita vrouwelijk, mannelijk. Nie mes não sabe, não sabe gewoon. Eta ja, regla com nanting de holandês, com palavra porta vrouwelijk, mannelijk, te de. Então se tá het, eta onzijdig, tá oos. Bota een oos que bi treje. Palavra não bota acaba com nis, bota kennis, de kennis. Hij heeft de kennis van dit en dat. De betekenis. Het acaba is nis. De woorden, de betekenis. De gebeurtenis. Ora mi kaba.
tur busan tanya, busan pura tanya, tur e sheet na kiri ba mi wall, kiri ba Facebook, I mean, no panic. Palaban ng kaba ko schap, gemeenschap, de gemeenschap, beterschap, wat is de beterschap, masya, pero beterschap dat een de woord het asi. Boting palaban ng kaba ko eight, puberteit, de hilariteit. De kost nang kuta fácil, wat ik ook ken, mire palaban na hey, eight ku heita passe outro que men ja. Want die mensen kibra cabelo dat de zekerheid, de waarheid. Se você vai pôr na mais palavra que tem heid e traz não. Zekerheid, waarheid, bevoegdheid. Een leraar met een bevoegdheid. Wat doen een les in bevoegdheid? Wat is jouw probleem después toch? Dan ben je zaken benoemd in bevoegdheid, de bevoegdheid. Wat we doen een les, etc. Wat was een certo beroep kubeting. Palavra dat kan take, hypotheek. En dat pon ik in no, bibliotheek zie. Apotheek. Toertaan de bibliotheek, de apotheek, etc. Palavra dat kan ik. Muziek, de muziek. Aha, en toen had je de kaboeien ting. Sempre tem een uitzondering de Hollandees. Wat keren, ba compreender kosten aqui, wat busca, heb. Tem een uitzondering dat de broeien, pero het publiek. Die scoorde zijn om het publiek. Wat betekent nou precies? Wat we meer in het heb muziek of ik, het publiek. Ika, logica of optica, dan met de woorden. De woorden ku tauza vrouwelijk. Minute master met het boel check. Zie je toekomst oké, ik baan dan. Ignora e casi farfelo. Sì, ok, non sta segui che non? Il siguiente, a metà passa su un giorno, pero aqui dentro nós tem de natuur, de cultuur, pero at trobe uitzondering, het bestuur. Het bestuur van die en dat organisatie heeft het bestuur. Het kan je denken palavra die uur of ture, pero het zie. Zeg dat een uitzondering at trobe, voor een keer bakort, wat ik comprende, maar ze pakken tien wat je hebt een uitzondering. Palavra naam te acaba com censuur, de censuur. Censurado, não censurar é dia na hope ainda para Facebook, não sabe para assim, não censurar ainda com assim não papel uma palavra com não tá caindo na agrado, não censurado, não será boca um rato. De palavra que acaba com de também, liefde, periode, de bode, de dode, tudo é de. Palavra não com tem te para trás, ziekte, de diepte van de put. De lengte van iemand van het huis. De breedte van de doos. Gemeente. Bijvoorbeeld is het de hoogte daarmee. Toen kan ook het TE. Diepte, breedte, lengte, hoogte. Ja, met dat ding. De monden die bouwkunde. Je kan eigenlijk de fase. Hamas mi polubidana. Palabra nang ding ine. Discipline. De discipline. Daarbij denk kantine. De kantine. De compra benzina, de benzina. Palavra não SA, analise, expertise. Seguia na bai. Palavra não acaba com I, politie en justitie, via de televisie. Dan toerta wak, kiko ting awe. Que men die toerta acaba com I, dan de toerta de woorden. Dat zijn allemaal de woorden. De woorden dan wordt vrouwelijk, mannelijk, en kersa kumaya, meting toerist dan vrouwelijk, mannelijk dat met een otro dia met de keren zie, ave nos ting, ave programa de hot away, ave programa de tijd, deze keer had een collega die met de zie,
com o programa de Once a Cup, Always a Cup. Que men diz, você anda que dat in sintonia gewoon assim, né? Para nos wak, que dat deleitar. Nós temos que deleitar, of aqui com a tá. Sa kita bisa vontade, meneer Leo. Me está sinta com mi pen, com mi escreve bendição para meneer, saludos for die hermana Isla. Danke, igualmente. Nós está contento com você anda seguir nós for die tour party de Isla na aqui na Holanda também tem grande com ele jovem tour tá suja. Nós também não tem quantidade de views aqui, pero ora não anda subir riba na laptop, nós também view na pero lo me busca você anda quanto ele tá wak. Toch gewoon não tá wak. Não bisa religiosamente, esta palabra y nanta wak turok si mang. Saludo pa Angel, preparado pa jiskirado ba ta sige. Ito wapa mi kawan na hora, abata dalen mi sora tame. Nos ting siguiente sheet tabay. Kusan je gaten di bezittelijk, een kost ko di bo. Bezittelijk mening iets van jou, van mij, is van mij. Bezittelijk voornaamwoorden, het kooi dat bisa ko tim kos die boek. Het boek is van mijn, wat is een mijn boek? Mijn boek. Het hoort bij jou, ik. Jou, wat is die jou ko wij, or dat bezittelijk, or een kost het die boek, wat is jou, wij. Want dat is jou, zien wij. De otro, wat is dat monster bij je, het is van jou. Pero wat is, ik kook dat die boek, dit is van jou, wat een wij. Ja, maar bezittelijk voornaamwoorden. En wat het donje die kost. Wat het donje, het heb een way sutras. Het palabra tayo een way. Dan highlighter. Cosa kita aqui. Sim, het is jou. E way te bien seca aqui não. Quer que você anda mirele bom? Sim, hun. Het is van wie? Van hun. Um dia que me mostra você aqui a diferença hun com hen. Sei dat broad, holandês meta broad ens dias. Que tampouco não há assim muito quebra-cabeça com hun com hen, tá passe outro, pero não tá mescos. Não tá papier com nem pratal, não tá usar com não é nem com nesse que tá, pero ora das kibi, não tá dizer hey, essa aqui tá vendo o saque que tá papia. Meta want het is van wij, het is van ons. Want het is van ik, het is van mij. Bezittelijk, dan jij palabra ng mijn, jou, hun, ons. E seguinte, e seguinte sheet, daarbij mostramos na kiko tayo diferença entre hun com hen. Hun com hen. Então, hoop je dat struikel com na Holanda mensen também botar papel e com door die outro. Betekent aqui, het boek is van hun. Wordt dat bezittelijk, bom meeste pone van hun, zoals hun te kan hunto kunne van hun. Van hun te kan hunto. Zit de orde dat donje, wat een bezittelijk. Palavra bezittelijk, dan mostrava que wapa, hun, van hun, het is van hun, want het is van hen. Wat zijn hun gegevens? Kiko, het datum aan de king, ze zijn van hun. Van hun. E van ku hun te kan hun te outro. Se você usa hen, en not echt een bezittelijk. Ik geef het boek. Het boek is die naam, pero a mí te outro no é, bota parada de outro, não precisa outro perspectiva. Como bota miracles. En bota mostrar ik geef het boek aan hen. Aan hen. Want dat is aan hun. Het boek is dat die Jesse, het is van hun, maar ik geef het boek aan hun, aan hen. Hen. Kan je zeggen aan hen. Wat is aan hen? Pero wat is van hun, van hun.
De duas coisas simples, né? Do que da corda, então, não tá brua na mais de outro. Não tá brua na dois, num dia mais de outro. Então, assim, ya, bota dominar e tal, pa ora bo, é muito nang, bosan tayo nang bosan ko, nakabisa um verhaal, então, não tá bisabo, na una, não tá puntrabo, na una, riba kiko e palaba que tem betrekking, riba king, nang kemin. Então, honey, botinho vai buscar de text, busca, wa continue hende, na benta nome do hende pro me, of algum hende. Assim, tá percebendo, usa an hen, botinho vai buscar, bise nome katabi. Ik heb het aan hen verteld. Maar kon ik kon een nanang, maar kon dat nang ik aan hen. Ze gaan met hen mee naar de baai, naar de beach, et cetera, et cetera, et cetera. Zit aan. Met hen, aan hen. De baai kunang. Wat kost het dibo, wat is van hun? Discard. Ik kost die. Let me check. Você vai share código. Você vai share código para mim aqui. Share, daqui share o rato. Está em sei, qual que ela sale aqui, então. Estranho que a mim não também essa sale riba mi wall. Primeiro um par de gente comida poner riba mi wall, pero o programa tá se tigi farfelo. É notificação, não dá notificação a não está seguindo toxi, sunango te trempang tanye, sunango ting wak depois tá wak riba YouTube com tour gravação tá riba YouTube. Siguiente. Vai para siguiente. Siguiente. Tem um costa também como se corda. Na costa onde me dá pone e pen riba mesa. Pone book riba mesa. Me dá pone den cashi. Pero no holandês tem um parico, wat tingo sa, um parico como tá usa. Ik leg een boek, ik zet een boek of ik também imaginava se com farfelo com ita. Pero tinha uma maneira para bocorda não. Tinha uma maneira para bocorda não seguro. Leggen en liggen. Het boek ligt op tafel. Of het boek ligt in de kast. Ik zet het boek in de kast. Ik spreek een beetje te komen. Ik leg het boek op tafel. Het meisje ligt op de vloer. De jongen legt de pen neer. Paboza liggen, leggen. Je objecto. Suso, no porque para ribompia, vertical. Het kan niet zo mis. Het kan horizontaal, hij blijft liggen. Wat ik bisa leggen of liggen. Het boek ligt. Normalmente het boek dat dromi, wat dat benteri bij mensen dat kan dromi. Het boek niet dat kan para ribo suso sin nada ta wanti. Sei dat economisch bedoel ik dat corda. Het boek ligt op tafel. Bonopo zet een boek op tafel. Die outra coisa, diz wat dat lista aqui como por pone riba mesa. Sai que bota la que drumi riba mesa. Não está bise assim, pero não está bise pone boek riba mesa. Pone pen riba mesa. Ik leg het boek op tafel. Wat pone drumi. Of het boek ligt op tafel. Of ligt in de kast. Ik leg het boek in de kast. Het meisje ligt op de vloer. Anto, het maakt het meisje, de jongen, ligt in bed. Daarmee, dat doen meer bakkamer. Ja, maar precies, dat die bakkamer tama. En zo, por sinta, als je toen voor de movie sinta drumi para cana, pero um book isso so, é da cai drumi. Dus, maar porque da corda, o objeto tá
Horizontal só está sua posição normal. Sua posição normal está horizontal, e não pode ir em outra, em banda mais. Agora, nós estamos usando o seguinte sheet. Zetten. Staan. Beker zie je wat dat moet para. Bam, dat kan para aí não. De beker staat op tafel. Ik zet de beker op tafel. Het pone para. Ik leg hem op tafel. Ik leg een beker. Moment dat. Toen kon dat maar bouw. Toen kom nee. Ik zet de beker op tafel. De beker staat op tafel. Het para riba mesa. De fles staat op tafel. Water, wat dat pone para riba mesa. Como gente, vos para waarde we of zien te waarde. Ik sta te wachten of ik zit te wachten. Ik sta op jou te wachten. Ik zit op jou te wachten. Gente sopor para senta drome as tu tor maneira bo usa tu sorte coisa depende da situação como você tem, você usa a palavra correspondente. Ik zet de fles op tafel. Tram, het para. E objeto, para que corda, het object staat verticaal. Het para verticaal. Een porta, daar staat een deur. De porta da para, het colocar. De porta, de posição normal, já sei na para. Daar staat een deur. Zie je daar voor die deur staan? Er staat voor die deur. De deur staat. Pero de deur está colocada de kozijn. De deur hangt. Está colocada na sua carnina. De deur hangt in het kozijn. Koos pakket de corda con aqui ja, se não sabe, pero agora aqui nós espera que você ande que de corda, é muito não, é grande também tu que de corda não. Ja, para nós tudo holandês é difícil para nós tudo, pero bom mas tem gewoon smaak passinha, tikico, quizás boa data basta grande, bota flojo, bom dingane ai não, então worry que quando massa work, que me dá se não, ja. Então me sabe ele do papi quando turoro, ja, pero ja, me stay mais, me stay jema, que me te basta quando work, ok, bota assim é bonito não assim. Laga bonito não assim bira sabi, tu a chance de assim, laga bonito que boyu não bira sabi. Mundo da que se destruir, da que da para um caminho não. Nós toda mira com importante internet a bira. De pandemia aqui, com mira ainda da gana sem via internet, com que tu buy street buy, haciendo tipo de coisa na assim aqui, masterclass com aí, então já, bota saca bodia, vá por dentro. Que mais tem que manda não. Sa papi tiki di aqui também tá zitten. Se is zetten, dan wordt in zitten também. Zetten com zitten. Er zit suiker in de thee. Dat is er ligt daarbij. Ora bedoel zitten, e objeto, dat de outro objeto. Objeto, dat de outro, het object zit in een ander object, dan gebruik je zitten. Er zit suiker in de thee. Of heb je suiker in de thee zitten? Heb je suiker in de thee gezet? In de palabra zitten. Heb je suiker in de thee gezet? Nee, ik wil geen suiker in mijn thee. Suiker te malcos. Zit een site information in. Dan ben je per de pia door die usa suco. Per de dede door die usa suco gewoon. Antes gente bom, gente não incomoda, só tá usa suco, come com suco, depois o mundo vira basta globalizar, tu tem acesso na tua coisa, então não sei como gente não humilde de conuco, né? Também começar a usar suco, até, dan nós todos tem problema com suco. Er zit verf op mijn hemd. Bisa Sì, Antonio,
Er zit verf op mijn hemd. Mijn telefoon zit in mijn tas. Ora, pessoa de outro. De um objeto. Um telefone tem um objeto. Botar está no objeto, pero objeto, botar em canal de outro. Mijn telefoon zit in mijn tas. Telefoon zit in de kast. Ora, da hincar de outro code, botar o apo, botar usar a palavra zitten. Zitten. Let me see. You walk over. Sì, está hallando un par de reacción bastante positivo hoy que trove. No está siguiente. Meervoud. Meervoudwoorden. Fácil, mana, está difícil, outro mana, nós temos su conanco, su conanco. Assim, mais grande. Meervoud, tem palavra que acaba com que hora tá pondo treima, tá pondo eimas melodia, botar a melodia yen. Terapie yen. Botin wak na klemtoon, bisa un acento klemtoon ta kai. Bisa melodie, ta acaba de elasto i. Ora is sonido ta kai de elasto parti melodie. Bota pon un en sutras. Yen. Bota pon un en pero con trema. Bisa melodie yen. Terapie yen. Bota pon un trema trema en. Allergie. Kame ta bina sina. Allergie yen. Calorie yen. Doon que yung i kao da bole pon un i en sutras. Agora, botin outra regla que ta conta ku ora klemtoon no ta kai para trás, bueno no bisa colonie. Bueno, bisa colonie, maar bisa kolonie. Door wat bisa kolonie, klemtoon ta kai ergens mee. Kolonie, en to eori bon no ta pone un e mas para trás, ta bira kolonien. Un enso, ta pone un enso sutras. Porien. Bueno, bisa porien, pori, é para ma pori. Porien. Bisa porien. Un enso ta bien seca. Un enso ta bien seca. Bacteri. Klemtoon ta kai riba e. Riba te, bacteri. E non ta bisa bakteri. Sino yori ito bay kai de kategoria son pariba yan ta bo. Bakteri, ito po un trema to kung un en so ta bien seca. Solamente un en ta bien seca. Oli. Klemtoon ta te dilante ya, kami ni patras ta dis un en, ito po un en just un trema, ito bila olion. So arriba trobe melodie. Klemtoon ta kay di ba last two palabra i. Allergie. Terapie, en. Calorie, yen. Asini nós está seguindo com meervoud. Que bem assim é meervoud. Já é palavra não que é difícil de behandelen we. Bosang maken, zitten, zijn dat een hoopje fase pero. Dan moet je trema aqui, die maneira tricky kunang na, um tricky no, to da coisa para que recorda sei. Seguinte. Groter dan of groter als. Dat je de kwata kwao. Kwata bon. Delen, dat is groter dan. Hoor dat die groten, dat een dat is een palavra em espanhol. Bota comparar duas coisas. Bota comparar duas coisas com não nota igual.
Dos coisas que nota igual, mas comparando com a palavra dan. Mijn auto is mooier dan die van jou. Nou, nota igual. Ja, de mooier denk quase no, pero depende do smaak. Ik zei, toen zei hem dat je boy, pero of het is mijn auto is groter dan die van jou. Je hoort zien wat een meer differente in verschillende mesura. Dan de diferença de que o outro. Dan. Ora porque usa als ora da igual. Ora tem algo igual de frase. É sua rima, ora não tem diferença. Você usa dan. Diferença, você usa dan. Ora tem igualdade, você usa als. Simples, assim é simples coisa está aqui. Let me walk away by Jesus. Diferença, zeg je verschil. Verschil. Ora tem verschil. Den verschil, wat doet ze dan? Ora tem verschil, wat doet ze dan? Ora tem kost gelijk. Gelijk. Ora tem gelijk. Wat is het even als. De palavra als te betekent gelijk. Mijn auto is even snel als die van jou. Mijn auto corre mesmo duro. Wat usa als. Holandês tá bruanang, nada bisa que nem outro gewoon. Minta não sabe bom, nada meta bisa ik ben groter. Groter als. Even groot als. Wat is even groot als? Groter als, even groot als. Maar ik zeg net zo groot als. Zie. Net zo groot als. Net zo groot als. Nós temos que seguir, ora aí. Me seguir. Me dona tep na aqui com emoja tingo eta ko nai eta ko na aqui denso info text então tingo saca ko for do reconhecer o tipo de conagi tipo de fufis nangi como tá nang tabro emoja enormemente enorme tem pare moeilijke woorden mes como tá bisa he moeilijke woorden nang isa kita met uno você chega tendo de mits kutenzei de duas palavras nada aqui não bondaya hen nada papel fácil pero muito não tem bom holandês bom domínio do holandês tá usando de uma hora para malo não tá usando para malo to nada usa nada de text também então se hen não tá compreender holandês bom não bota passa de coisa nada fregado de text o holandês nada trai com aqui bom em cada outro assim então essa palavra não difícil aqui mits kutenzei então vamos se sanan echt nada bisum ko pero nada significa outro ko nada parece que tá bisum ko que pero significa outro ko mits significa indien op voorwaarde dat que mendi se algo tá essa aqui wat bisa mits então tenzei tá net controle dis mits tenzei tá net controle die mits tenzei que men indien niet temos te bestaan den paar exempel. Ik ga mee, mits jij ook meegaat. Wat dat vind je? Kun je dat voelen? Kun je dat voelen? Kun je dat aanvoelen? Ik ga wel mee, mits jij ook meegaat. Mits que men indien, met de bijkubo, pero basta botar, met de bijkomi. Mits dat indien. Ik ga mee, mits jij ook meegaat. Aboza tenzij dat tegenover dat contrale die mits indien niet
Ik ga naar de stad tenzij het regent. Het is zo'n manier. Niet erbij. Basta als er te kijken. Nou, dat zie je. Ik ga naar de stad tenzij het regent. Tenzij ik die. Indien het niet regent. Ik ga naar de stad indien het niet regent. Tenzij het regent. Então, hen ik die Bangladesh dat we kon aqui tem hora. Pode ser reta aqui que bem de trove. Também pensa, pero neste tem domínio de duas palavras, né? Essa aqui tá well, essa aqui tá niets. Mits é um kuta bota como né? Então tenzij het net contrale die mits. Ik ga mee, mits jij ook meegaat. Daarbij komen, pero basta botar met daarbij komen, zie. Ik ga naar de stad tenzij het regent. Ik ben die indien het niet regent. En dan tricky, no? Palavra difícil. Me também ainda tá usando, pero não tá usando. Não tá usando tenzij, mas como mits. E não tá net contrale. Patrove tenzij is indien niets. Mits is indien. Ik wil die auto mits die op gas rijdt. Het tijd dat tegenwoordige tijd. Gewoon een palavra, een zin. Een zin eigenlijk dat tegenwoordige tijd. Het is zo traas gewoon. Er palavra rijden, het is zo day normaal. Normaal, het is zo rijden. Como é frase dat in tegenwoordige tijd gewoon komen dat bijzonder kibotasi. Ik wil die auto, me auto, pero é de correr riba gas. Mits indien. Mits te indien. Je mag wel op reis, mits je een PCR-test hebt. Negatief daarmee. Daarmee dat tegenwoordige tijd, het tijd heb je zeker. Gewoon met een tijd. En de S is die hebt. Ik wil zeggen, dat X is die mens. Tegenwoordige tijd, tijd. Je mag op reis, indien, basta botin een test die PCR kunt sali negatief. Botin mag die bij. Ja, mits. Mits, ik palavra mits kunt zijn, en dan zijn hopi de kaarten na official. Hopi kaarten official, documenten na gulana, dan man pa sa firma, tinha palavra na ki vas din na. Dat tayo namin si dominay ko na ki, no? Iko inda wega no ina, bata orka ba kurba tabi, no? Bata orka ba kurba de tipo di ko na ki. Palavra ng vervelo. Je mag naar binnen tenzij je corona hebt. Het is zo'n manier. Je mag niet bedenken pas met die corona. No. Je mag naar binnen indien je geen corona hebt. Tenzij indien niet. Maar toch is palavra, het is een palavra elegante, het is een palavra sofisticada, elegante, tenzij je met dos palavras elegante, como está en den hopi documento oficial. Turca mina en school, ja. Op de firma seguro que não dá pone tudo com de letra chiquito para tenzij com mits o bonsaki com antase, bota cuiawa. Ik vertrouw je, niet confiar. Ben ik aqui nando tintei, o Santa Cora, já passava bisa ora e palavra je te para trás de J. Passou essa aqui tá correspondendo a ik de land, ik vertrouw. Pero wat is je vertrouwt? Essa aí tá behoorlijk samen muito bom. Ik vertrouw je, tenzij je verder vertelt. Nee, dat kijk je men. Ik vertrouw je met de confiabo. Basta maar no conta nuende. Tenzij je men indien niet. Ik vertrouw je, tenzij je verder vertelt. Want dat is niet verteld. Dat is dobiaat. Dat is niet. Dat is ja. Dan is ja met een dubbele ontkenning. Dubbele ontkenning, dan kan je net controle. Mino abisa kuno, wat dat como né? Mino abisa kuno. Que men é quase sivo que men. No, mino abisa kuno. Dubbele ontkenning, tá met un cos, het significa net controle. Mino abisa kuno. Mino abisa kuno, pero eigenlijk porque men zie. Men wordt aangenomen tenzij nós tomamos na trabalho, por exemplo, tenzij basta bono a cometer nada. Tenzij nós tomamos sim, pero
Basta com Costa Limpe. Sim, nós estamos pedindo para share o programa aqui com Danke para seguir nós, share, like, share, para nós seguir contribuir, que tu vai assim aqui. Awe, não tá tempo das scarpe, tem tempo scarpe, awe, colega da seguir, disse que lá tu dentro do programa Once a cop, always a cop. Angel. Sim. Den even toetsen, tem pari exercício, tem pari oefening, kun anda pedir muito nang skibi, quad, of busca quad frase nang ta bom comienzo de texto. Anda pone yen diferente text, anto é muita vezes busca, ta quad inante são maminhão para começar com ele. Anto lo que cubo sempre, cubo seguro, não tem que começar a usar não começar com mar, não para começar com mar, que men mar tem uma história para mim que sei. Mar, não para começar com mar. Ik também, ja, het is vervelend. Ik ga kiko. Tem que twijfel, pero duda, pero ik zin normaal moet começar muita das que onderling nan das que ko ik ga zo meteen naar kiko. Esse aí tá zin, pero kort oficial, carta oficial que konai não tá começar com ik, en tá começar com omdat tampouco. Omdat. Pa sombra, tem cost promete que sei, promete que vou bisa omdat. Promete que bire sei, mas tem cost promete que zen começar, então depois den zen mes of a seguinte frase da bira omdat of maar, vou bisa sei. Frase não tá começar com en, anto ayera, não. En tá começar com en. Niet en dat kom je zeggen bovendien. En dan moet je zeggen ook, en dat kom je zeggen behalve. Dat bomba besata met ku en ku bovendien, ku ook, het responsabel dat toert miskos. Ook, nós estamos usando fase ku en bovendien, een palavra elegante para ook. Bovendien ga ik met ook, ik ga ook. En ku bovendien ook tu tresta mesmo com na de mesmo unificação. Pero bueno, para começar uma frase com não sei, passo tem algo prometo boku bu bisa bovendien. Como bovendien, de um zen, mijn zen bota usa esse aí não. En bovendien ook bota usa mijn zen não na começamento. Behalve também tem coisa farfelo. Behalve en da zona bom dan po, en da zona bom behalve. Mijn corda sei na ta ko nang tip nang pakita corda. Frase bom, da começar frase com uma cifra. História nang mijn na si, wat dan 100 jaar geleden. We começar wel sigo was eens, sei nos tursa. Was eens. Pero quando começar com o getal en daarbij ja tem um motivo não com nota é zen nota by core passou até bisa beta começa conta de 3 bia me tava que me hey pa bota contando um problema que tá tinha aí a banda não o bota sali bota bula começa bisa 3 bia tá de 3 bia de derde keer não tem um problema, começar a problema no começamento, então, ele por volta. Esse guia de sheet virá. Oh, dat kent mevrouw van Eyck. In de laatste les. Sim. Você não tem uma acaba a escola na Corsal, uma biolana, em estudia. Então tem o privilégio que na escola, é tempo escola, estava uma escola
Leraaropleiding naar Eindhoven, goed hebben dat doen. Bijles, dat we dat doen, een bijles nou like this. Patoer buitenlander lang. Ik meen die na vormen een apartheid. een positieve discriminatie, nos tapone sei. Apartheidjes. Na school camina nos spora bij. Als ik uso die evac, perdiendo otro vac, bana para nossa studia holandês, mas só. E mesmo, bota bira docente, bota bira profissional, bota tingo dominar o idioma gewoon. To, ik denk na pompnos que kokje to. E nang masinha holandês mes. Den praticar também. I mean, na cosa bo sim regra na, pero den praticar botingo sim com nang sim regra nang. Então assim nem ja, malogra no. Ainda hopi tempo din dia estudia com nang que da corda nang. Então assim nem ja, te espera que nós também que bana não. Por assim bom uso de tempo nang que da donando aqui. Ja, assim ajuda. Raise the child, raise the adulto também. Zeg het een voorlaatste. Dus dat gaan we net naar horen van Ingel Commissaris Kirato. Papa começar uma frase assim, vou começar com de, com dit. In the beginning, wat was dan de frase in het begin, in the beginning. Dit is het verslag van, het introductie, een frase dat começar een introductie, hopi gracioso, dit is het verslag van die en die en die en die en die. In dit verslag vind je, sabe, dat introducir algo, que men, si hay muchas, mayonas, si vas anda mirando, si hay mucho, el tipo de cosas que te, cosas para tener cuenta con él. Ora, nan punto de even, so maar meer pergunta nee, wat is het beste begin van deze, van dit verhaal, helemaal. Dan pone tres cifras, dan pone tres zin, A, B, C, D, então é muito, tenho mostrar quatro não. Então, op je bia is zin te começar com dit, dat, in, op, kijk naar. In Nederland wordt van je verwacht dat je Kadariba in the beginning. In the beginning, trainen zeg ik in the beginning. Op Curaçao gaat iedereen naar de baai. Naar carnaval kijken. Bijna iedereen. Toen daarbij waar carnaval. Op Curaçao in. Dit is of de dokter. Enzovoort, enzovoort. Pakket akkoord. Kijk wat bisa. Hebt u of heeft u? Kijk wat bisa. Heeft u of hebt u? Heeft u dit gezien? Hebt u dit gezien? Heeft u dit gelezen? Hebt u dat gelezen? Quata bonga wo. Quadi nang bosan de kere de bom. Essa aqui tá laatste pergunta. Quadi nang bosan de kere de bom. Hebt u of heeft u? Tirum para wak kita kaibong. Tirum para wak kita kaibong. Ito waki kun tanting mitawak. Ai. Jungai. Jungene, ito mo sa bosa kirato kiko ungene taman na papi din inbox aqui. Ungene taman no pare ko pami din inbox basta rato. Está escuchando, pero ito man so kono in inbox. Kiko palabata. Heeft u of hebt u? Os ambo kapte kosa kimikamente. Heeft u. Heeft u. Antes, como que tem provação, tem maneira que nada bisa heeft u of hebt u. Tur dos é aceitável, tur dos.
Tur dos está acceptabel award aqui. Meni, wat die mag die usa tur dos. Heeft u of hebt u? Amitabha ta usa heeft u. Hij heeft. Pero tiene te usa hebt u. Ja, hebt. Dat is een tikje vervelend, pero heeft u. De eerste, exactamente. Hebt u fijn gegeten? Heeft u fijn gegeten? Ja. Heeft u het naar uw zin? Want dan is dat heeft daarmee. Hebt u het naar uw zin? Het klopt, zie je, het klopt. De eerste. Hebt u het naar uw zin? Heeft u hebben. Tur dos tá bom. Para minha parte, ja, dank Deus que nada. So, mas vai buscar. Quando aqui para mim, como apresentar, me tá buscando controlar para mim, não? Me tá pronto, me tá controlar tudo que eu aqui para mim, então. Ja, aqui é por ti par de coach que tu com isso é. Mas não me dá esse off com ele, diz, botar razão em nada, não está bem. Sim, não sei chegando uma hora que mais ali aqui. Não sei chegando uma hora rápido. Sim, Shaira Manuela, tur dos tá bom. Sim, sei, mas double check. Ok, tur dos tá bom. Você não tem mais que dar vai hasi fout, bom, não tá hasi fout. Bom, não hasi fout, mas tur dos tá ok. Sim, não sei chegar uma hora aqui. Então, eu quero agradecer você imensamente que você em sintonia trove. E nós está sendo com prazer. Então, a outra semana tem mais coisas. Sim, yes, até coisas. A 70 estava hebt. A dia tu dos por. Sim, hebt. Dia ponto docente sei também. Ela quer knuckle pessoa. Mas mire como tá ela cambia direita pero. Sa tiene, mas queda pegada em tempo, senão cana com tempo da baila que você santo. Bota queda tique farfelo, não? Sí, esa kita bata tulo que me dating pa ofrecemos ang awe. Já sabra 26 de Februário, o amigo servidor Leo Capriles está apresentar para o programa de Evo para ajudar nós muito nang e me espera na vossa grado, ela que nós visa ter outra semana, que e amanhã nós me take de outro programa trove. Wake up and smell the coffee. Bye bye. Te amanhã, nós visa te amanhã. Ciao.